Media Bank, Ghana National Association of Savings and Loans Company Limited for no Ababonte Ekasaho, Esraman for some Komakoma, and Fa and Tomoyam, Ewa Sansano. I was already a full floppy, Niaki Cassiani, Yanni Sakasia, Babia Wobiano, and you may Bania de Ababe Sumo. But then it's a sign, Nana Yaboma Libya Bogabus, and your Brenna Fin Samno, the Mubrodun to Yankway, not Yanko Tutuna Srenia Basa, and Fa Emamo. And about Chassie, Eddie Freeman Penida, John Dramani Mahama, Jade se konkro jatagma so prosro de na tena ye na papa dia to dwa se mampani na nadudanko akufado kwa wase ne so afo esikase no ntutu so nkobo IMF fo punum so ma magi aye wuo no wase mampani na nadudanko akufado na muntu ne kwanso ano no ewom se wache de na nka wase nka wakọ ne dada nso beka ne se ne kwanso ano no so tutu ano mo na okobo IMF fo punum se be oh my god esikase makwa kodro no so ma be so emu a wa na ade wo kroma sei ebewu papa chere se ade ba ko a obesre mampani na nadudanko akufodo ne se sabre etutu anomo ni akọ IMF no yen hwese ye be yen hyehye ne kwasibro ne kan se homegrown policies no yen fa bi enwu akom ni yen papa ebeboy sense ye de ni bekwa akoto IMF fo so se wo mo ena nche ye ne wose ye ene ne yen sese ye bia wose sabre yesu so wo mo ko America na womane IMF for akwakohia no obesra mampani na nadudanko akufado se ne so afo esikase no ntoto so raka no furiata no papa no hey ne kwa so omaneka ne kwasibwe ne ka ne se delegation ho emo mo ne IMF for no kokodia no bia ni papa no wa moa hey wa bone wono na etiti esikase mu a wa nya dwuma yi anya nhihie ye a moa e papa bia entenese ye ko ne IMF for akwakohia ne akwakosi nsem no brekutire akwawre wa akwakobusa brewa ewe esikase no ntoto Tianwa, Hera Mampeni na nadudanko akuforo anyana dwene so mani nua ketewa eye kanufuri atanaka ho bi wonpenim difo woma abiri wosu ehunu ewo sikase no ntutuom nom ne animu ene IMF fo no nkokasamaye eno ache wo se economic management team no susu hwie be hwanu anyana dwene se vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamia talk so amana yititire nim atua no bio wonyini mfamfiri ho no mo efso no so wa moye nkra weye mampeni da John Dramani Mahama ne krata wode ababonte eye ne se mampeni na nadudanko akufado anamuntu se woda o my god esikase no ntotue ede ama IMF fo no wo so obona baso nemum wache na sha ena wanyena dwene se vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamia economic management team no wo monada no bio wonyina di na ne nua kenoforiata so afo esikase no ntoto so no wono so wa amoa hwa no amana ntena no bi wompam no nkopɛ ne ba bi entena abuso eguso wa IMF nsensem na ho na eye Dr. Charles Godfred Akwa eyobia wodi ntintimai ewosikasam ene ne ntutuemu na oko eye Institute of Statistical Social and Economic Research ya pape eye associate professor honum na nanu ya mampeni na nadudanko akufo kratei eba bontin se wahye ne so afo a owosikasam ne ntutuye so se free na ko wawe so ne amefofo no bedi nkomo ama ababe so yemu atutu yesikasam de ama ye no a ena papa na HS wono no de wo hepetete kramu dia IMF no nya no ne boaye o eno no se de ni kokoto su pi sekwesi kokko hwentente ba IMF wo ba beso esikasem ene yantutuye mu de amaye nti ye ti akwakoda enya no na beboaye yankase yentena se ne enye ntutuye ye ye fa ne mapapa ngu akwam ene beboaye amia sa sori bio amia esikasem atotoye Dr. Charles Godfred Akwankoma woni Sompa FM nsɛmtwefo ediye kakrani. We need to first find out what is the IMF basically there to do. And I think the IMF is a useful institution, has a very good history, and it has been very supportive to many struggling economies, including Ghana. We've been there 16 times. So I don't want to despise or underrate their significance or importance for crisis situations and economies that need them. But under the current circumstances that we find ourselves, I don't think, in my honest opinion, that IMF is going to give us the sustainable solutions to the problem that we have. Why do I say so? I mean, I think that the first thing for us to analyze, what is the problem? We need to do an anatomy of the challenges that we have. And if you see that the challenges we have, there are some of them self-inflicted. It's a conglomeration of bad luck and bad governance over the years. Is a leadership problem that we have had since independence. And IMF is not going to fix that leadership problem, and it's not going to
lead us to the sustainable long-term development that we have. The problem that Ghana has, as far as I'm concerned, it's a structural problem. And the reason why the 16 times we've gone to IMF has not been really sustainable because they just come to give you some temporary short-term, steroids or something to help you to survive the pain. And then after 2-3 years, we are back to the same structural issues. And I think it's about time we sat down as a nation. I support any suggestion for us to put our heads together, whether it's a century or is wherever consensus, to think what is the policy goal and what is the long-term development agenda of a nation. Actually, what's our aspiration? What's the vision? Where do we want Ghana to be in the next 20 years, 25 years, 15 years? And as I'm speaking, there's no such a policy document that you can lay hands on and say, well, this is our aspiration over the next 20, 30 years. And these are the policies and the strategies that we need to adopt to be able to become a Malaysia or I was going to weigh Dr. Charles Godfrey, the Aqua Pape Oko Institute of Statistical, Social and Economic Research here within Tintima Hod Mudini Paho and IMF for Mampenin and Adu Danko for the NSA. Oh my God, Yamfi Kukuni and Kakani and Kugu Mabuano, no Messi Sikasem, Annie and Tuti Mumwaye, and yes, I ye wuno and watch SSC. The Nico took as a coco, because even 10 swa, while here, bet you a park could and chum. Yen to ye, Nemo Yama Brabo pa. And the boy since the beer, yes, why a near money the Aquagua for Abuano say, or more and insuimu, now one more MYA. Yet also you saw the more I am a phenomenon to Yaho, na Ura Gabia Saroche da Copa Pay, and you wouldn't into my was Sunuku come Pipia Banukunoa, and name I'm penning another Danko for the Mamonoa, Wobon the woman so rano, when you post to be a woman dear, then someone will help Peter Kramuyan say, one on that Sebesebway Prime Minister. Ewa memunumu sebepuna wonwa sebesia eyonwa sebekwa eyonwa ebeba gabia serochire dakuya na papa ya kire se IMF kwa mampeni na nado danko kufo no de krata ba bonten ebe hye ne sofo a o sikasa no ne ntoto yeso se won tabiri o my Ghana nkwahye wonum nsam no ne nyina agina Ghana fo yesu ene ye ban ana amana kwakọ wie sa wo se enche bia na mampeni na nado danko kufo ne na ban etabiri ilevi ya mama yakwa donko friend iledi erekoto na sewjafo nim sem na sewjafo no wo ma anya ye ni no wo ho no mo nyintum na ehu sika ebeba no emua ema ban no emfa bi emo man no ho brane adeade a ilevi si abaji atum si ye nyintum andi si amanyoko na sewjafo ni andi si amanyoko ni nyina esori ti asade we ya wo mo kasa ya meto Ghana fo sumu a ilevi ni sese kramanfo ntua enu ntina sese no si yebetu adwumanfo ka si yebeyi akwan yebesi suku yebesi ya asabia yebe pennyuma mamrante ne mabawa ne yakwa kofa sika ne he IMF wa ene na wo sema mpeni na nadu danko akufo do tutu na mo na ode ne tuma ko bo mo dia no no mo boa yen etutu ye niema ede ma yen owura gabia sarochire da konkoma wode etudwa kakra eni. What I'm saying is that government saw a situation, went to parliament. We have a parliament where it's not a situation where you could say the minority will have their say and government will have its way. We don't have such a parliament. And if you remember, on Monday, the minority leader was actually bragging, taking credit for frustrating government's attempt to raise money, delaying that by 6 months. Now, I'm not too sure how any government in Ghana's situation would have rescued it, because you have a major way of raising revenue, which has been frustrated for 6 months. My point is, yes, there were challenges. Yes, government came with its policies to see how to address those challenges. And those policies were frustrated by the very parliament that we have. So, yes, we are in a difficulty, but if you're a government, and even if you don't intend to go to the IMF, but you are put in a situation where your avenues of raising revenue are being closed, whether through parliamentary action or by public rejection, then you have to tackle it. And I believe that whatever you say, we are in the IMF, but when you look at the fact that the economy is still growing, when you look at the fact that beyond the challenges of servicing your debt, and that's what the relief that you get. I heard someone say that the IMF may not necessarily bring us money, but I think what it does is that it stops a run on your reserves, it stops a run on your bonds,
And I think if we have that stability over the next 12 to 15 months, I believe that the country will see a turnaround. So I'm not too pessimistic about why we are in the IMF. It's unfortunate that we were forced there because the policies that the government brought did not get the support that it required. Abusia ora Gabia Sarochre da according to my was no go MPP amanyu koduma mampani na na do dan kwaku fodo member wo bunu sese no o ma mo hwepete tekrema chese wo no na eye prime minister ebepunu a ejina ono aso se be hye so a ejina ono aso no wo chese 11 no a Ghana fo nyina sorry ti aye e ma na no kra na ndi simra speja fo ba bonte be ne se ye mo wo ma baso no maboa ama ban no enye sika mfa nhwe o man no a eno no nam so ma chese wo mo je wo fancy ene samba ne ade ade sini nyina eka ho bi na ama ban ne tutu anamo akọ IMF akọ pegete cash kudi alalame akakra no mo de aba betutu o my Ghana abo ho bra ayen hihye se be ne mpuntu ene ade ade amanfo hwe ne mu no o mo ensa beka bi enti Gabi asero chire da ko ne yete ne nka no abusu asafe no abeka ho a ye ka mo se eye Sompa 93.1 FM enwumre no nsi akase na nsam no ba bia wo bia na yeguso a ye de ema mo style bia bi ne sa wote enka ewusunyane abonten so a aha ye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM adwenche no nsusie share your Facebook junction so ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM adwenche no nsusie odu onu ma like mayen na share o share so na wo boade nsem na tene so te ase na wado adwenche no nsusie no ma toto onu yeguso a ye be kase ne mamu no a ye be kenkan ede amamo ye nto so na ye nkwa animu a na no na ebeto odwase Bank of Ghana my Ghana esika krabia batan ede krata bia babonte eye ne se efri enura no na je se enura fie eba ne nyina ekwe animi ene ye wo ko bank no akwa yisika obi kra na ama check na wo ko no akwa yie o ko na de sika kra akwa to bank ya se onkuta Ghana card ya eni kwa se bank ne hwe woni mu kra na mpese osika no a wo ba bie ne ye yidi ama eba ne se ye no na some performance nsem 12 pence peru kata remnant de mo money tia some de ya na mo de asem ye se ne ye mo nwramu an ne enko fifi mu ne dwemu ma ba mu nhwe mu ne mu se ne be ni de nie ye ne ye kwansi ene ye 1 cedi ne ye 2 cedi egugu bank ya ye Ghana card so akwa godin sinsemu a ye nsanka ye bedai ene akwa ye sika anu nti opani o ye executive secretary a wada Ghana Association of Savings and Loans Companies ora twenebo akodua boache so perform nsam twefo ne di nkoma na o che se amanfo nkoma koma ntom yam ene kwa so bia yam hye no osika ne de da ho abere bia wo hia bia obodura bank bia mu a wonsa be kan sika ne mo mu guso ye nhye ya Ghana card nsensem no omo edibe ru omo bank ahodo no na timi aboa ama dwadie ene bank nsensem etumpon Bank of Ghana share or the buy TSA Tiano Bia Momodin na account our wo sika krabia bia no and so this is sika hu bia why the card there was so did guy Ghana card na the TNS so hwe e-levy wo ho no kra na ye exemptions bi wo mu exemptions na wo mu ne se wo transfer cash wa mobile money so akwa account so a e-levy encho and as a wow transfer so every account akwa another account so another bank so encho ye betimi aye adwuma ye say wo Ghana card e wo account ne so wo ni Ghana card ya wo betimi disika ato account and eja wo ne wo bank ana usika krab ye di no wo betimi akoso edi na mom se ne be ya ye betimi aboa ma wan kasa no wo betimi anya saa akwanya no a eye exemption say e-levy enche wo no say wow account e transfer no wa we ye mu say obe update your account ode Ghana card be akura update ebi mo ha o mu ni Ghana card ni bi kura o mo sa no ye sense kakra no ye boa wo mo so 8 ni abam enti efri na ko no koso ane wo bank eniga say wo how be special ko ho e ma ye mo so
Abusia Yera Chinebo Akodua Boache na executive secretary of the Ghana Association of Savings and Loans Company Limited ya no and na ochechi nsem na nwachire na wo ye ne se san hihye we ye o my Ghana yesika krabia Abata Bank of Ghana pen for the ababetu dwa no emfaso pi woso emfaso pi woso a wosa manfo ka omakoma to omyem na emfaso a woso a ebeboa abo esika ho ban dia maye no ya me ani kɔ ho esi ntwoka kakra bi no a asa ahyase eba no Name me transactions be over just a wuhia and wuhia wo ID card. It is a transaction wuhia wo ID card and na wo dey digga and not there. So one kasa wo ko use sika wo wa account mu wuhia ID card na dia ko use wo sika. O suma wo bi amana ko use sika bra wo dia nipa kro no esese wo nya Ghana card. It is a one kasa na wo di wa wo dia ewo wa account so a nida da nyina no wa ku use card on fa card na ko nyina no ye enhwehwe ya iguso no omo ka ba ye de savings and loan ani omo diga no usika eda so ye usika se tete nyina no se wa account no yitimi identify wo ese asimesini obentini account na ye media ko eni mediga udu usika beba beji usika ebinum use ATM nhia Ghana card na dia ko use usika wo ATM o sabetini aka usika na mom se wo beye bibia ID card na be hia de eni Ghana card ebiem emfaswe wo ho se levy intimi ubenya ho faso se omo charge account no so won link account no with Ghana card dia no levy betini acho na say wa account wa wo ko ha ko usika wo ko ho no ma ko diga de mpacho obi an ko so anu mu ni omiga Abusia we your penetrable Akodua Boache one executive secretary da Ghana Association of Savings and Loans Company Limited and watch it in semu kakra de akere say usika da won matena ya ko akoma to yem nemum san hihye we ya Bank of Ghana pen for the ababonte no emfa so pi no awoso a wosi yemi ani kwa no ho bebo esika ho ban ilevi kura no a ma me ekwe don ko frani iledi say yesi wo de ade no kura kwa o ya Antonia de ade anti yan we say kakra bidin hihye no so na aboa ame yetima boa ye ho na ya bobo ye sika ne ade ho ban akama abusia ntwaso ne mfamo enko yeguso gina Ghana card nsensem ya ho na enwumre yi nsem abeto Sompa FM nsem chefa pono so chese efri na ekọ se wokọ no akwa yisika ewo mobile money a ehun hia sa wo de Ghana card na se ID card bi kọ ansana si ebe yisika de amawa yakwa yi ede amount we mobile money agent association for no na de krata aba bonte eche ne se we nhise ya empenifo mu sika sam no ntutu so mamu de aba beto omanim se fi na ekoya se bia wo ya ne begina kiosk ho so oba be ni 1 cedi bi oba be ni 2 cedis bi ne kwanse kakra na egu ne mobile money so no oba be ya ene kwanse o hye ne kete se won ko ID card mransa na sika no obeyi di amano awayi edi amano ne nyina ne so o mo se empenifo kire se sa sim card registration no ekoso no say odo Ghana card na eko no akwa register o sim no onya register o chip ni wia he wo nsem nyina ye ko twi ko breman ko bata ye twa kre hinke nyina no ewo so etu kwa usika no a wo nsem nyina guso deda nte wonhia so de Ghana card na sa ID card bi kwansa na se wo mo ebeji atum na ye usika no ediamo wa ye ama amana ye na busia na nkewe ni mu se ebekwa amano so ne ani owura Charles Kwesi Adwa wa ye kasamafo ede ma Mobile Money Agents Association of Ghana ekono akwakodi enkomo na nso ye toato ahoma no ahoma no anwumere ya sese krade ya tesi esi gele bia ba betena no phone so ka che say the mobile one you have dial is out of coverage area amzafo eguso apem ahoma no so ra Charles Kwesi Adwa wakasa ede ba Mobile Money Agent for no ye benya no na yakọ na yene no akwakodi enkomo ewo ahoma no so ya we say ye benya no onyama ye de ye nto aso ne nkonsam fufuro mo ye de mo kwa atwemanwa beja no for baton pesu aso na atwemanwa beja no a ye de mo ekro no na se beye na bamba won sensem be yire nchen ye jane na so kire be ses bontimu koko ewo mpotemo no munti no wo mo DC ma me Rebecca yeboa ene wo no mo mpanimfo akwa akotena se akwa werewo akwa akobisa bre wakeka ne masie ne masese won ma jatum so mo de bob street light
ebe piti ukromo nyina mensinimo no de omo the street light ba be piti wo nyina se beye na ebe boa ma posifo ene bambo adwumanfo etima mia bambom ayire bambom e won potemo no mo ma me Rebecca yeboa am Robert akwa atakiafo ka retwamu ene ye gina wo mu ya gigi wo mu ne manya wo se ye kwan ya ba be one major road for Sunyan to Kumasi inti Sunyan foka bebe na ma wo ta ho no ma ni aso na bobere ta ni na amo be sa ata ko mo ya gigi di force kenyina wo say street ni so no esum adore wo mo the senti and no say assembly egitum say in fact na Emma Street box no be say yakopon kwa yakwan po na enya ya esum so endru yen na enkenya ebeya ha because enkenya ya ha ya ibi e koso boni wa ha se obi party ni fia wo say adeboni bi koso fi ma me mo continue na me de me nkonko na me ko je ni pa no essentially and so we say you say na supply street box attack na assembly so assembly but say I don't to say no person say yenhwe Emma Street box egu so Abusia we ma me Rebecca Yeboa Beki ene yetene nkano na ADC watwemango beja no for bottom person so asantema sei ena na ochechi nsemo de kire no na owie na ne president member honorable Isaac Ohime Prempe esoso ede kakra soso ekire mu bompenifo abaso ye pa sa assembly mfo no small honorable so no omusu a omo ekosugu omo DC so no atona sum na tasopem ama ne omo yenhise na omo street bob ebe pity empotemo no munyina ye nyina ya gya tum se ye the street light ebe boa electric areas ahodo no na ye de apamsum ye nim se sum de niema bi ekosu bia no aya na enya de papa ne hitru ne kro no sem ye district ya twango be gya north e sei ayekese 3.1 ayekese no so na mu nsem so dos new site bibiri abem enunti ye bo assembly na baso say say ye street light bibiri ni enfa my electric areas no ni sitru me electric area chance electric area nketia mo my kokoben wansambre ade mra eni ade no new site na yekese enti ye nyankani no ama be ma krono sem no akoso dodo enti ni science enti ni esra assembly say ye kan ye man nyentem so na emwa ma indumedi enwipe Abusia we aye president member de ma honorable friends atwemango beja no for bottom person so honorable Isaac Ohime Prempe ena yetene nkane ni nyina nsisia mpedimfo de egu akwamu atwemango beja no for bottom person so sese woni ekosu nya nyina no se mpotemo no no monam no muduru sumu kakra bia na akrofo premanfo ya wo mo no omani muhu chese ba ya si twituo ni sekan di gina manfo so nwram gigi o musika eno mafa prince free neko eni no mo ya ne se omo di street bob petem potemo no nyina na timi aboa ayire bambum ama manfo ni akontufo a edi ahemfiri potemo no omo asum adwo no kakra na busia ye to aso Yademo eko Ghana Union of Traders guta mpeni mfuatana ye mampeni na narudanko akufado saka waka chane so afo esikasa no ntoto yeso se ai Ghana yentima hwe ya hoso yentimi amo ye bra yenti no yamfie nkuku ne nkaka enkogu IMF fo wo mabobo ano no mo na emeye esikasam ye mfama ye no eno ene ekobusasa nyembia guta mpeni mfo sa nhihye we ya aban edi ababa tudwai ebenyansunsanso bi ewo mo dwadie ene wo mo entotie mu ana Dr. Joseph Obin ye president edaguta no yene nkodi nkomo doc madwe mo akwa baba kumase yo medio so mira megiri se mpane ye yesu adom yeguso na doc ye IMF ya se ye koi mu gutafo ebebo mo no oh say on the IMF and she say no enya yenya hu details no me pata what you say you details na fe yakase any insishebi omu a eboa ya na say emwa in the same media it will be too early for us to comment nemom said the bia ya na ye no enu abi na eba dia and the ya na enim ne say ya no mo the restrictions be breba ekwan ya ye fa so ye expenditure and ekwan ya ye be fa so ma ye revenue so ayekese enti se sanzi shena bi no mode ba na kwan bi so no ebetumi aboa am yetumi enhance your revenue collection na ye the prudence aba ye the sabenyansa
ato said you see expenditure no na say enya adefo from pu na ya ade a esanki ye nia ye di nyansem na esanki ye demo mi fi ade wo mo de beka saa hwese no ho ne say ebi a wo mo be me ebosia a ebi a eso let me aboa ya me yetimi stabilize the economy no eno na wo mo de ka ho na emum se bi anko mo hye bi e beka say hwese de o si po akohoma so hwese de o si sika hwese de ebi a wo jeje woto na yie mu de send ye no ane eno ane ye kase ebu apaya eno ane de ye na esan say ya na yetwinya ta discipline no na wo mo so ba no mo di musike ba no ti wo mo ye no mo tumu ntene de a na se ye di aye tuma na aboa yin na nti aban ya na dani ja ho do dim se di sisi no nti so hwe na se IMF no ne bituma aboa no oman no afa ne ntuma pa bia ejina na stabilize the economy no stabilize the currency na yetwadi enso enya ne ntuma pa fra ene na ye bebu ni tidom na odi aye na doc ya tese se abemo mpenimfo kwa kosi IMF fo na kosi bronika bibi se wo makwa ko negotiation se koba se bia ye si tu sa delegation na ekọ anase mampani na dodan kwa kufu fo wo sa negotiation no a wo mo ekwa ne ho ankade asam e na obeka kire wo so wo nye e na de nsusu na obeka se mo wo nye bedi no kure ni nanka menya nensenka yania na yede enjese papa to akwam nanka yetimi ahwe bo hawaye wo musamri no ehun se wo ya de na se wo hawo ni mu a esono se de usiye no o hawo no so ba esono se de usiye no in samre ye ni normal times no nanka ye hwehwe se aban ebeto no wase no wahwe se de yisi say you see na say ye dey expenses no nanka wadom fiko no hu babia ehia on say esa wo share the daily graphic kan ye na wo memin se ma me kan ye no a na me de me tra ni say enka niam bi te say me de yam fatu hu te say necessary allowance utwemu a bia efatase ye na emum ehia 2% you bet your school fees amu bi ni asama na allowance enti sane ma enka ase engineer to pa de se ye betimi asone sane ma no so no kenya ye de ya dwen to pom ye sone sane ma no so a ubo se ye sika na ye kura no e betimi aso ye ho so ehwe enu amasa na se World Bank for ediscape room e bi so na ni sika ye betimi di attention so akosi tama you bet me the full grown homegrown solutions number. It is an epedia yanko RMF no more first camera na yintimi finances sa channel so dia and ya nurse any transfer them medium menya nurse nke ya disu ade eta ho said the piano yeah